Abaturage bishimiye General Makenga aho banamuhimbiye indirimbo. Ruberwa yakomeje kuvuga ku Banyamulenge aho yari ari mu kiganiro muri Amerika. Turabyumva muri kiganiro ku buryo burambuye. Ntigira imbabazi hari n'ibindi byinshi turi kuganiraho. Mbaye ikaze kora subscribe, like, share na comment kugira ngo ubashe kubana tw'umuganiro byose. Reka dutangire ikiganiro ku buryo burambuye. Abaturage bishimiye General Sultan Makenga kugeza ubwo banamuhimbiye indirimbo kuko akomeje kwitwara mu guharanira uburenganzira bw'abaturage. Birashimishije, bose babonye bagomba kumwishimira. Reka turebe ko byaba bimeze. Aho Ruberwa aho yari ari muri Amerika atanga ikiganiro, yakomeje avuga ku Banyamulenge, avuga uburenganzira bwabo ndetse akaba ari mu bagabo baharanira uburenganzira bw'Abanyamulenge. Banavuze byinshi bitandukanye ko Abanyamulenge ari ubwoko budashaka kubaho nabi cyangwa se ari ubwoko nk'abandi, bakaba bakurwa mu gihugu cyabo bavukiyemo, ariko akaba bisobanura avuga ko Abanyamulenge bakwiye guhabwa amahoro. Iki kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru byo muri Amerika aho yari yagiye mu nama. kuko umuntu umwe yabivuze. Ubwitonzi tureba kure tugumanye iyo vision, ni ukuri hariya hazasa na paradimani yaduhaye. Uzi ko iri ari tourisme naturelle. Hari abantu hano batazi ruguru kumurumva ibyo mbaye mvuga, abantu batoye ibonye imisozi y'iwacu ni nk'irya y'umugenzi, ni imisozi y'igikundiro. N'umugenzi uyigezeho, tugezeho muri kampanye muri 2006, abantu twari kumwe abanyamahanga bundi bwoko baravuga, ariko iyi misozi yanyu mwebwe mwayiteyeho peluze yose. Kumumva na babonaga ari jardin. Ico gihugu mwogita, ico gihugu mwogisuzugura ngo ni ibintu jiriya byo muri ibyo bintu papa uzuvuga ni biki. Ni igihugu c'inzuzi c'imirambo, igihugu ciza cyane, si igihugu cyo kureka, cyo guta, cyo kwibagirwa. Abantu ba mbere baragipfiriye, hari abahe bagipfira n'ubu yaba kitagiraga agaciro, amaraso ntabameneka abantu bagipfira. Nico gituma natwe turino tugomba kugumana izo nzozi tukanazipanga kugeza igihe zizuzurira. Inzozi ndi zihagije basoma. Ariko M23 nayo yatanze urugero kuri Munyakazi Sadat aho yavugaga ko asaba ko Kivu abaturage bayo bagize urukundo nk'urw'Abanyarwanda, nk'uko Munyakazi Sadat yabikoze, nta kabuza Kivu yatera imbere. Ibi yabishingiye ku misoro itangwa ndetse n'ubwishingizi bwa Munyakazi Sadat bwagaragaza. Yanditse iti Kivu Republic ikeneye urukundo nk'urwo Munyakazi akunda igihugu cye, ukagikorera nta kwigwamo, nkunda umugabo ntacyo ambaye. Bashimira Munyakazi. Munyakazi icyatumye bavuga gutya. Munyakazi Sadat yagize ati
mwaramutse, ese aya makuru mwayamenye? Miliyari irenga twayigejeje mu isanduku ya leta. Umwaka wa 2024 Parama Rwanda Limited yagejeje mu isanduku ya leta imisoro n'umusanzu w'ubwiteganyirize bw'abakozi birenga miliyari ni miliyari 1 na miliyoni 1,900,633 n'amafaranga 48. Ndifuza kuzakuba kabiri muri uyu mwaka wa 2025 inshallah, Imana ibimfashemo. Banyarwanda, Banyarwandakazi, mureke dutange umusoro twubake u Rwanda twifuza. Sadati Munyakazi ni uko tanze itangazo, ari ntabyo byatumye M23 mushimira, yabaye ivuga ko Kivu Republic aho bafashe bahise bashaka guharanira uburenganzira bwabo bakagira igihugu kigenga bakakigira Kivu Republic, bigasaba ko abaturage nabo bagira urukundo rwa Munyakazi Sadati nuko yabikoze. Nicyo cyatumye umuhanda. Wibuke gukora subscribe, like, share na comment. Ndi Abu Dhabi, iyi ni Habineza TV, home of news with happiness. Turabakunda cyane.